lang may matagalay ni kuha. Yeah? Kaya may banay kemro. Kila doon na dakay ko si kemro. Kaya sa banay kemro na go. Lewo numro. Ba, pre, ba. Doon na weekend kemro sa lasay tumba saranga. Right ba gini? Lasay tumba sa tumbo. Are kemro lefan. Na yasa saba na bakara. Yeah? Yeah. Ba, pre, ba. Tupo, kaya doon na mata na rin. Kuko sa santen. May kali kuko sa santen talaga rin. This fella is Santen with all the Kaibalangi girls, right? Nay. Ba, kuko sin kiri ko yaw rin. Kemro kito na squad bata mit kito me chiko bata nga be go na. Yeah. Next time sana tu kuri rat weekend to na songo sa kaukoi ko. Reda yan rabi na katama ke de sa baro chiko mai na nendi ba pre ba matanggali tamba bangori mai keli ba sa spoil sarang anung day re ba saka ben na numro taxi driver na yan rabi na ka ko namuna ko na pick tak yaw talanga ko talanga tomato limul talanga saka ben may kali ko doon na gande binaka kemro lako kina na. Kaya sa long time ngay lako tala na malolo. Ha. Oh, babre ko san levo na tamata sabi lako Australia, America, sabi saraba na overseas na. Asgeng sabi kita kalako, you go to the Malolo and the Mamanuda and the Esawas. Oh, very beautiful, beautiful. Ha, na magiri. Kau sari ako sa tarong na korto na Kaibalangi na. Where you from? Kau sa tuko na sala ko may Australia, kau sala ko may America, sala ko may New Zealand na. Korto sa tuko na kita duna ka kita sala ko may Fiji. Kita sabi reda the white sandy beaches, clear waters and the coral and the fish and the people over here they are all beautiful. Ha, na? Iyo, berta korto na country. Sa sangay chiko na white sandy beaches, salim na pollution. Kita na kabango na. Chiko na gunsala kalolo ana. Dito white sandy beach, roto gunsala kalolo ana rin gini. Acha, may kali ko pa binaka na tuilawa na turanga na tuilawa. Ana binaka pa kalebu. Bat na marama na. Na marama na wachina na dana. Randini Banua na. Randini Banua. Koko tukun na balelebu re. Iya. Kemdo la ko malolo sa balelebu. Na tinu. Nai, we call the chief's house in the village. In the chief's house, when you go to the chief's house in the village, ko sa tuko na Valelebu. Oh, kuya rongo da chiko may keli sa tukun na lako malolo in the weekend. O chinga baka binaka na tuilawa, wat kini randini marama randini. Ana? O chinga tukun na may balelebu. Ko sa confused kango lako balelebu sa malolo re. Right man kini in kila. In Fiji, every house of the chief, it is called Valelebu. Oh, Valelebu ni Turanga. Oh, acha ko naman na balelebu LTA re. Heartbeat same time lako re. Acha binaka may geli kemro gande binaka next week ko sala ko nandi. Binaka baka lebu da tomato kede nandi sa barong chiko na gono go. Right kini ro sa supporting kemro lako bango sindo na kaya do dana kemro mara kemro lasa tumba bego na every night. Because also take this opportunity ko sabi baganda korto na general tours na. Ba general tours very nice. Tours roto na very look after people right but kino hospital roto na right but kino hospitality not hospital ko sa time mate ngela ko na hospital are sem to do na hospitality sa chili binakay binaka port general tours ana ko de na num taxi driver Ben saka Ben ana number friend Bobby ko de tale re kortungo angkora Bobby time sa posa na English ko sa sing natala daw sa posa chigore koko sa tukuna na sa kabin na kaya sa chigo ruwa na passenger ngay sa tukuno sa kabin even na ruwa na passenger this fella here one passenger and where's another passenger kung nga gabi tukuna this fella paying 2 seats he's the boat re this is about tre yan rabi na katamata of the staff of the coconut plantation. Doon coconut plantation sa Chigya? Iya ko na kinangonela ko bolbolongan. Coco Hat. Oh, Coco Heart plantation. Coconut plantation. Casey, Bua, Moses,
Ya. and Libby na. Doon na Leo Moses talaga juga kaya. Korto sa taka kita na thick shake. Ko sabi bagan natal nga korto na security ken General Allen. As you enter the General Allen sa chikuna security korto sa bula. Oh, right ba? Ron siguro nag-gate ka na. Na wabu doon security yan na pinaka. Ron tama pinaka kita pego na kuya wala ko. Ron to ba durumia baleta kila. Ron talaga do kaniya free watermelon pineapple doon na security guard ko. Asa pinaka may gali. Ya, sa boleh ka may na Diwali. Right ba? Right ba? Kita sabi rong mo tali sa rocket matakalay ni ko. Right ba? May giri may libo na tamata may pran. Kata mo Coco Heart, ano may Malolo Island, kaya giri may winta ka $500 worth of pataka, right ba? Iya, kaya nakangamunin na ka mo kung itambakan na nabalital mo ko tolo-tolo sa ipawalan do sa Ivandua, kaya na tolo-tolo sa ipawalan do sa Ibaroka, baka muri-muri nga may, na kaya nakadambote, and doon na rocket yata baka na moon traveler, na woodpecker, na striker, na bomb. Ikaw mo nang giri may nga ito ko na mabikira, ungkon na rocket na baka muri-muri na kaya nakadambote na matakan ko. Kaya na toro. Yep. Just tell them, make it the pataka, eh? Pataka kita lako na supermarket, lako na stole boli pataka. Pero sin kila moon traveler, woodpecker, pop, mango, kaya. Okay, ito sa chungo o sa ngalital na kanta. Tolo-tolo sa iwawalon do sa Ivandua, kaya na tolo-tolo sa iwawalon do sa Ivaruan. Ito talang ko, babu. Hello. Yan na. Iya, ni ko na. Ode kero bital no? Oh, Rusiati. Rusiati. Oh, yan re Rusi. Na woodpecker. Oh, woodpecker. Nabang telepon ni 719. 719. Hello, 719 daw ba? Okay lang sa ni saya baka raw na wakanda Rusin do talanggo nimbula kimo ni. Dombula. Iyan raw pula na. Ode kero bital. Bula. Bula babung ka Bibiana. Bibiana. Okay, naman na balita lang. May kali Bibiana I call every day me last week, right? Iya, iya. Dapat naman na balita lang ni Bibiana. 903-5408. Alright. Na rocket na ba nakadambote na matakan ko Bibiana. Awa may kali ko Bibiana. Ah, Kira-kira ucing anak kau tu motor roket daru sote na makin daru. Okay, rocket na ba? na Hasta la Vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Right back gini ha. Kok sa kila chiko libo na yata na rocket this girl. Kung sana yan ako dia. Hasta la vista, baby. Okay. Rongo naman na rocket na hasta la vista. Boo. 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 Pondo tali. Boo. 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 Boots. Hasta la vista, eh? Hasta la vista, baby. Right back gini, Bibiana. Very, very nice. Bon voyage. Okay. Sangal tal na wakanda. Okay, ruta lang ang rocket na matakan ni ko. Nakatampot yung ko na vito ko ni Ranjans, we are with you all the way. Nimbula kimo ni? Iyo, nimbula binaka. Iya. Pati karo vital no? O emosi. Emosi. Emosi, boleh boro? May nandi. Oh, Nandi. Right yan. Dola, emosi. Iyo, dola babuji. Dola. Babuji, ram. Nabang telepon ni. Koko sa sa ram re. Ni. Sitaram. Emosi, boleh boro? Sa kanya emosi mule boro. Kutin, kore. Kote na to na karuwa emosi. Emosi nasa. Oh, emosi rat ko. Bosot ako sa namuna na nung rugby friend. Emosi mula biro sa giri mayre. Dapat naman ni naman telepon ni emosi. Sasenga. Dapat naman ni naman telepon. 918 Iya. 6909. 6909. Okay. Na rocket na sa nakan mo tumay na, hindi matakan ko emosi. O na bomb. Jabong, bro, tabong may nandi, emosi. Oh, may Nandi. Tekawa. Mogu mana emosi. Okay, sama ka raw. Iya. Ibe, bakara ibe re. Kita sa buni. Ground zero. Iya. Acara bat garo na kata putih na bom may koti kutalangan na sotiare garo na. Wadah tali. Emosi one more time re. Garo na.
check pa pinakangori sa akin. Totally na kangori rin. Dotale na rokete ngo, dotale na rokete. Iya, nimbula binaka. Jimbula. Bula de kilometer no? Oh, Stiveni. City City Benny. Benny, ngir sa chungwe be city. Ore Mukani. Mai Mokani mukani, ka. dam Mokani. namani talboni. Mukani, ibe na mukani tu be. Oh. Namani talboni? 9755. 9755 Magili, mukani may telepo na. 97 Dama? 9755232. 232. Okay, ngo Babu, mukani when you go on your way to Dambao Island, to Apenisa side? Oh, That's oh, what- sa nakaingo na. Yeah, tay. Tay na. Yan na tay si Diveni. Okay, sisi kanta mo te naro kita tapos kanta mo te may mukani matakani ko. Pop, pop. Bom tal. Pop. Oy, pop. Nene, ito bomb. Ito na bomb. Iya, naro mo na rokete. Kira-kira ni kanta mo talman do. Wala mo si Peo na nakaingo rin. Eh, ile, binaka makalimu si Diveni. Okay, one more rokete. Nimbulo na kakimuni. Jimbula Manaka. Iya, o de kero vital no. Bonga Osido, my Woody Road, no sorry. Zero, my Woody Road, no sorry. No, sorry, kid. Nalakangwe roti kuna nuku rokete. Iya. Okay. Ono be mama ngalataga, ento na rokete ambuli. Anto na non rokete na tangane. Nai buli non rokete na lewa. Taro rokete na bo. Wala na ni mami rokete. Iya. Ni non rokete na putu. Okay, kita urin kira mata nomor ni nombor telepon. 9200. 9200. Yeah. Oye, chico na non rokete na tangane, chico na non rokete na marama. Ayo. Bona non rokete o irene keno ho. Era que era bo. Mira na kira mo, iyo. Na do manetan. Na putuku. Na putuku. Okay, ndaro mo man dali sa kada mo te na putuku. Isa barau. Iyo. Bow, wow. Bukan do tadi kemro. Bow, wow. 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 Pre, binaka. Sa chico na rokete ni tangane, chico na rokete ni marama ngo na others. Korto sang gitaro nga babi ki mami re. Chico to ni mami rokete. Iyo. Kem do num do rokete sa kada mo te pow, wow. Gawin na pero kaya putango rin. One more, Magali. Finish. Tsaka ba't ni? Binakabakalimu ito na giriji ko may Magali. O Bibiana re. Dapat ko gusto pula Ribiana re. Kore na wani mate gore na Rubiana re. O emosi binakabakalimu giriji ko may Nandi. But kaya na si Diveni giriji ko may Mokani. Gore nito tayong gore and Sido may no sorry kid. Bye kre bap. Binakabakalimu Budi, no pataka ha. Very nice pataka. Garo na chiko na $500 sa parola ko yanin ko na. Not a $500. We will buy your rocket kadamote. $500 worth. We're gonna give it to you. Give it to me, Magali. With the kind compliments of Nirandans, we are with you all the way. Okay, binakabakalimu. Thank you very much, Babu. We'll see you again tomorrow.